Halo sahabat hobi dolanan. Wah, kita habis unboxing nih, teman-teman. Nih, sahabat kita punya banyak ondel-ondel nih. Ada ondel-ondel mini, ondel-ondel kecil, ondel-ondel batu, batik dan juga ada topeng ondel-ondel. Teman-teman. Wow, mantap kan? Banyak sekali kan? Ini ada topeng ondel-ondel. Itu ada ondel-ondel. Ini yang cewek nih. Yuk kita nonton ondel-ondel. Ini ada 3. Ini ada topeng ondel-ondel. Ini ada topeng ondel-ondel merah. Ada topeng ondel-ondel putih. Ada 5, teman-teman. Oke. Terima kasih.